Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ako abot ay kublay ya borok ipaiba nang siyang slong jong ka umay konstitusi. Na ko benta kani election MDC aja pusat. Rejisim benta jong ipaiba hang ni si sien ke benta jong election MDC aja pusat kalong si siya ka bi isyong shit hang wa ki babun ba ipaiba klami ban ai la jong karai ban kamtam ban tap jong babut na ka benta ban jet MDC but mai jong ka konstitusi bi ya jong na so borok me borok ke lami man thep jo ko vote kham tam eru ya kitu ke bala ai ke kersian ya na badi ke baklam ai ke kersian ru kunjo ada songo ke pai ba ke kitu ke bala tresitom na ka benta ke ni kathong wala dangim pois kathong ru nei ka long ke ai ka ba ai msin me i ba bon ba ke hajar mu ke pai ba ke dang pen i ke senia hanga ba kun hon ke jongi hi borok awe na so brom ya phi ke bala kersian na sobro mi kitu baro ke bla ai ketika dia ketika man ikit bo kerwiang ya kitu ba ke bla job hang ba kalau we je bobroi konsumsi kalau ko bahan ha kiti jo kita ke bla dan kita registration ya menta na kalian jo pai ba man kham tam eru ikimi lenti bo pai ba pat nang bisa ya ke jat lenti jo kinong ilam ke bla sajit ba de ken hon ke bla ai ke registration ya ikermen bo ble ta kena nong ilam ke umroi konsumsi Bade baru kita iba anong syong ke badan hang ni konsumsi ke bi ya ke jungi ba ke jelah bro koi ba da kini jing lam lenti ke jung pai ba in kwi lenti ke bahan ke menja na ka benta kalau we jung pai ba konsumsi bro koi to ai bo ble ta kan rat nong ku do ke pai ba anong syong jung konsumsi bro koi yang i baro man kerpang kalau we jung pai ba hi ku le syajar mu e pi baro ku be shibun